Nginibingelele makhomanda, nginibingelele umkhonto wesizwe nca zonke. KZN yonke, national yonke South Africa. No makhomanda, ngusandile mina ngila Ward 46 ehostela ngaphansi kweConnect Glove Zone. Ngihamba ngibiza ukhomanda wami la uButzola uQhoboshiyane. La Butzola angithunyiwe ukubuka nje isimo esikhona since umkhonto suthanda subhekile ngaso sonke isikhathi. So umkhonto une direction, umkhonto unendlela yawo yokuziprotect. Emkhontweni khona ithimba ebelisebenza nobaba kusukela kudalo. Ekuthiwa do or die. Do or die iyona eyiso lomkhonto elibanzi. Nane esilitrustayo ngoba alifikile ngoba sekukhona into ethi umkhonto uyaphila uyaphambili beyikhona kusukela before. So umkhonto ubhekwe do or die nje, but uma ngibuka kunama challenges do or die ngibona ngathi ibhekana nawo when it comes to logistics. Njengabantu engicabanga ukuthi sibheke bona kuma VDs kuya kuma provinces yonke iproblem ekhona idinga bona ukuthi bayisort. But ngibona ngathi kunale challenge. So angazi ngithi angekubiza njengecommand engilazi ukuthi linobuchopho obuningi, ngifuna nje ungibukise sibukisana ukuthi yipi mhlawumbe indlela engasisiza noma yipi indlela, ngoba nami mangabe kusizakala do or die ngiyasizakala ngoba ngumkhonto. Ngifuna umkhonto ube safe, ube sezandleni eziphephile. So ngithi angizwe kuwena mhlambe masi siyetshisa nawe sibukisana yipi into engasiza noma engalekelela do or die since kuyiyona ebheke iorganization yethu. Siyafuna ukuthi ibe right, but ngifuna ukugcizelela ukuthi angithunyiwe abanye baba ngibazi kodwa ngiyazi ukuthi contact do or die. So ukuyibuka nje nawe ngiyazi ukuthi uyicomrade eliqondile elithandayo futhi izinto eziright nelithandayo umkhonto eligenuine emqondweni. Mhlambe ake silumana indlebe kulokho ngizwe ukuthi mhlambe wena imbono yakhe ngathini. Commander, morning. I'm honored Nyamazana first and foremost ukuthi ungibuke ngalendlela ube ngalendlela ube ngayo ukuthi ungibuke wangithemba ukuthi mhlawumbe khona iviyo ngaba nayo. Lento eyikhulumayo Nyamazana is an issue ebiloku nami ikhona ekhanda lami. Understanding ukuthi do or die in particular isukaphi from indaba July unrest ubaba eshukuboshwa kwenziwa njalo. Sure. Bebehlala lapha ematendeni lapha enkandla labafowethu. Yes. Kodwa noma kwesisikhathi mhlawumbe ngenkandla ngezinye izathu ubabona abafowethu bakhona bahlezi akwenzeki into ethini engakanani, interest yabo kwakufocus ekutheni ubaba usafe. Sure. Uze kwawuyena ubaba othi hayi madoda ngicela ke nihoxise. Ngizohamba ngiyoboshwa ngizobuya ukuze kube nokuthula. But bona babeyimisele ukuthi bazofa. That is why they say do or die iqhamuka lapho lelo gama. Sure. Akwabikho umkhonto, kukhona ileader yomzabalazo revolutionary abayibone at stake, but no, we can do or die, we are defending this man. This Asikwazi ukuphila ngaphandle kwalobaba. Even in exile he was our commander, uyena best driver, even with intelligence uyena ka desperate ngeke sikwazi manje ukuhlehla simdedele. Sure. Bahlalileke nobaba bama basamile namhlanje. Kodwa nami into engiyibukayo ngoba bathaskiwe eziddo die ukuthi makhona ama conflicts, kukhona ama issues, bakwazi kuba khona, bakwazi ukubona izinto, bakwazi ukulungisa ukuthi lapha nalapha 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 nalapha. Sure. Ngoba as umkhonto buqala ba understand before uzuzu uqambe nokuthi umkhonto wesizwe, they were there so they know ukuthi i-vision ithini, i-intention ithini, la kuyiwa khona kuyiwa kuphi. Kodwa ke manje into engiyibona i-challenge abekho liquid ekutheni bakwazi ukumove benze yonke into efuna. Okokuqala nje ukuthi bahambe around the province even national beyibeka beyichaza ukuthi irole yabo yini, babaleka kangakanani, so abantu bezobasebenzisa ngesikhathi esiright ngendlela eright mabefuna ukusebenziseka.
bangaze baphelelwe imorali bangaze babe demoralized bagcine nabo ama-comrades usuwathole out of order because of frustration. Njengoba nje kukhona into ekuthiwa eMoy River manje, they should have been there mhlawumbe izolo or 2 days before, babuke indlela izinto ezizona ba-assesse babone ukuthi no hayi engathi la kuhamba kahle makhona izinto ezisiphazamisayo bakwazi ukuyivimba makhona la kufanele baqinise khona ama-comrade bafake ipolitiki bafake motivation bafake ini bakwazi ukuthi baqinise nalawo leadership esuke ilapho. Umsebenzi wabo ngokubuka mina uyinto efana naleyo and more other things-ke ey'ningi emkhontweni efanele bayisebenze ezinye-ke kuyizinto mhlawumbe ey'hamba underground kodwa nje umsebenzi wabo ulapho ukuze-ke lo msebenzi ukwazi ukunyakaza nakwazi bakwazi ukuthi zenzeke izinto sibathole zonke iy'ndawo la kufanele khona bafuneka ukuthi babe financially liquid. Awuyikho-ke imali okwamanje emkhontweni ayikho ibudget eza kubona. So one was of a view ukuthi mhlawumbe masingabuka ngama-comrade asekwazile ukuthi tap in kuma-coffers ka-government akhona parliamente province akhona nationally mhlawumbe ama-comrade mangasathi from whatever that they are getting mhlawumbe can we contribute mhlawumbe 1,000 or 2 in waiting u-2026 kodwa sazi sine-machinery strong faster mover fast mhlawumbe mabe u-50 plus minus 50 ku-national bekhipha u-2 that's 100,000 uma kwi-province bewu-36 37 35 around there I think they are around there siyazi ukuthi lapho 70,000 something like that or 68,000 leyo mali mhlawumbe masingathi si-round offer ukuthi mhlawumbe-ke sithi 150 ongenani yabo. Yes. Lo 150 can assist on monthly basis ekutheni usize kodwa uwenzeka kanjani fanele kube khona isikhwama esingavuleka ekuthiwa kulesi sikhwama kunama-commander abekiwe azoba responsible iyabhalwa kuyachaza ukuthi yenzani akuyona imali yokuthi bayahola noma kwenzekani i-machinery yokwenza ukuthi kunyakazeke uma kufanele kube khona izinto abafanele bayikhave bayikhulume mhlambe even on camera bakwazi ukuyikhuluma bakwazi ukukhokhela labo bantu okuzokwazi kusetshenzwe nabo uma kufanele kuhanjwe kuyiwe endaweni ethize bakwazi ukuya on time bafike on time babe secured makufanele badle angatholakala ama-commander esengasazi no-charger nangaze agcine sedliseka nezinto ezi-wrong because are-exposed fanele babe nento zabo ezigadekile badla zona benze njani. Even in transport we can look at mhlawumbe njalo babehamba bayaharisha iy'moto babe sendaweni babe fluid babe effective babe practical nabo babone ukuthi no lento iyahamba lento iyanyakaza so babizwa lapha babe busy siwugade lo mkhonto until sifike lapho kuya kuma-elections indlela kwakurojwa ngayo we need people ngempela abazoba serious sibonile nasemandeni kugcine kutholakala imishini emzini yabantu nani so uma sinabantu abanjengalabo abafika early ngoba bafika ngayizolo isikhathi esiningi ngo 2 days before balale khona but ubone ukuthi kwesinye isikhathi khona ama-challenges amanye eyakufonele commander ngikwazi ukuya lapha manje ngicela mhlawumbe ungifakele i-wallet imali engaka wenze njani. It shouldn't be like that khona into efanele ngabe iyenzeka sithe masihlala sabuka sathi no lo mzabalazo wabantu asibambisane sonke sacrifice ma-comrade fanele kube khona. I'm not talking only about ama-comrade kakwi-leadership even ama-comrade nje somabhizinisi nama-comrade mhlawumbe asebenza kahle nasi isikhwama kube ne-account bese kuthiwa hayi kufakwa imali lapho kodwa ibe monitored indlela very proper fashion ingasebenziseki indlela wrong yenze lo msebenzi. Ngicabanga ukuthi singafika ku-26 ma-comrade sihamba ku-2026 siflower si-right sine-machinery e-right nama-comrade e-focused. Ngicabanga ukuthi yonke into ingahamba kahle njengoba echaza-ke ucommander uMkhize asithunywanga umuntu asithunywanga i-do or die isuka kuthina nje but we decided ukuthi let's use this format yokuthi siyikhulume mhlawumbe-ke bese nayo iya-engagwa bese siyayibuka ukuthi iya kanjani phambili kodwa ma-comrade sibone ukuthi asibambisane kanjalo nakwamanye-ke ezinye iy'nhlaka mhlawumbe la kubona khona kufanele kube khona usizo singakwazi naleso sikhwama sicele ukuthi ma-comrade kunento especial efuna ukwenzeka yenzeka kuphi mhlawumbe endaweni enjani bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukusixhasa bazizwe nabo beyi-leadership e-effective e-contributory in nature nezinto abafuna ukuzenza zenzeke zonke effectively siye phambili nobaba angabi nenkinga kakhulu ukuthi bahlale uma befika bekhala kuyena ngoba kuningi ubaba kubhekene nakho the whole country and so many other things nathi asithathe ama-initiative. No comrade angibonga kakhulu mfowethu
ngibona ngazuthi indlela esicabanga ngayo ithi ayifane. So ngicabanga ukuthi isiqalo lesi ingakho ngicele wena sizolokhu sibuka sazokucabanga okunye forward, but inhloso yethu ukuthi sifuna umkhonto ube safe ube right. Sifuna amathuluzi agada umkhonto yonke into ibe safe ibe right. But ke ngicabanga ukuthi sizolokhu sixhumana siqhubeka. Sithinta lezi ndawo esibone ngazo ukuthi mhlambe sine grey area. Sizame nathi ukufaka imbono yethu noma kungasho ukuthi iphusu ukudla wonke umuntu kodwa mhlambe mayithatheka izosebenziseka bayithatha abantu sisebenzise umkhonto wephambili umkhonto gwaza mkhonto gwaza. Siyabonga.